To ti je život. Ali ništa, mi se borimo za Liberland, nadamo se jednog dana da ćemo tamo izgraditi novi Monako ili Dubaj. Jel ti bliže Monako ili Dubaj? Singapur. Singapur. Volim ovih model. Što ti je najbolje kod Singapura? A znaš ta meritokracija, da ljudi koji su zaposleni za državu su ti koji su najbolji za to. To je ne ti koji najviše pričaju, ali ti koji najviše rade. Ti koji najviše rade, no. A to je dobar sistem. Znaš, Singapur it was 6 times poorer than Czech Republic at the beginning of last century. Na početku prošlog stoljeća Singapur je bio 6 puta siromašniji od Češke republike. A danas? A danas je 4 puta bogati svi. Sad, koji model je odabrao Singapur? Koliko ima tamo poreza na dobit? No, nema tamo porez. To je to, že nemaš porez za profit, za porez nema. Za zaposlenje. U Singapuru ja mislim svaka treća osoba milionaš, jel tako? No, tako je, no. Znaš li, jako bilo sve... Siromaštvo, teško, sve bilo, ali sad su svi bogati. Svi bogati, da. Ali ja mislim da bi u Hrvatskoj radije svi bili podjednako siromašni nego da recimo trećina budu milionaši. Jer su ljudi, hrvatski narod je dosta zavidan, znaš, I što je najgore, ne muči njega što on nema, nego to što ti imaš. To je njemu problem. Livigno. Bravo. Sad smo dolazili. Evo ga, dolazimo u Livigno. Evo, Livigno. Dragi moji, evo, pogledajte vi kako to izgleda. Ulazimo u grad Livigno. Predsjedniče, daj ispričaj ljudima kako smo se uopće... Možeš okrenut kameru. Možeš ispričati kako smo se upoznali, ja i ti. No, preko Facebooka, mislim, smo pisali. Ja sam ti prvi, ja mislim, pisao. Ti si mi prvi pisao, no. Ja kad sam vidio čemu on govori, o malim porezima, o slobodi pojedinca, ja sam se oduševio, jer to je sve ono što sam ja htio radit. I evo, zamisli koja slučajnost da se ti od svih zemalja na svijetu baš Hrvatsku odabrao da bi tu svoj projekt ostvario. Zar to nije stvarno velika slučajnost? Ali je to dobar kontrast, znaš. Idemo ravno ili? Možemo tamo. Možemo ravno. Evo ga, ljudi, sad ćete vidjeti. Daj okreni samo kameru da vide na benzinskoj. Evo ga, pogledajte sada. Doći ćemo tu do benzinske u Livignu. Evo ga. 1,1 eura. Tu ćemo mi se stati. Evo, da im pokažemo da dobro vide. Evo ga. Evo, vidite cijene. Ovo prvo vam je dizel 1,15, onda ide super. Šta je ovo? Ne, senca, plomba, nešto. Ali to je isto vjerojatno... Natural. Ili šta je to? Ha? To je euro nekakav, a? Super. Pardon, samo malo. Evo, sad ćemo mi to tu... Ne, samo malo. Evo, malo ćemo smanjiti. Vjerojatno je to dizel. 1,15, a 1,25 je vjerojatno benzin. A ovaj kao neki perform je 135. Uglavnom, evo, pokazali smo vam koliko košta dizel pokazali smo vam koliko košta dizel u Italiji. Evo, možeš samo podesiti kameru malo bolje, vidimo. To je to, eto ljudi moji. Evo, pogledajte vi ovaj raj na zemlji, a? Evo, ko ne bi htio živjeti u Livignu, a? Evo ga. Ljudi moji. Ovo će biti zanimljivo. Daj stavi na navigaciju pizzeriju neku. Ne tu, ovu svoju. Da vidimo kako se jede ovdje u Italiji.
izaberi nek. Tamo idemo. Sedm minut. 7 minuta. Desna. Može. Evo ljudi dragi, evo nas u Livignu. Ima dosta benzinskih postaja, evo to je još jedna. Svi ovdje tankaju gorivo. Svi dolaze u Livigno. Puno se tu gradi. Puno se gradi, da. Bogu hvala da ljudi grade, da imaju. Mi nismo zavidni zbog toga. Neka grade. Není to veliká rozlika. 1 godina není veliká rozlika, ale 10 Kako? 1 godina za ten rast, ekonomski rast není veliká rozlika. Da, nije velika razlika. Ale 10 godina to je veliká, Je, 50 godina je ogromna rozlika. Ogromna. To ti ljudi ne vidi, znaš. Ne razmišljaju na dugoročno šta znači 1 ili 2%, da. Da, čini se kao mali postotak, ali kad se to zbroji, znači to dosta. Evo vidite vi, gradić Livigno, ponavljam još jednom, evo još jedna benzinska postaja, možete vidjeti cijenu, 1,15 je dizel, Eurosuper 1,26, evo ga. Tako je tamo pisalo. Evo i ovdje, opet još jedna benzinska postaja, znači ovo je mjesto sa najviše valjda benzinskih postaja po glavi stanovnika. Evo ga, 1,15, 1,25, evo ga. Znači, nema PDV-a, znači svi oni koji govore, evo još jedna benzinska postaja tu lijevo, evo vidite ovdje tu, evo, IP, IP se zove, ko Ivan Pernar, evo. Uglavnom, kad god neko kaže nemoguće je društvo bez PDV-a, evo imate ga tu u Livignu gdje je 0, a kažem imate i u Švicarskoj gdje je 8,1% PDV, znači gotovo ništa. Daj nam reci gdje je pizzerija, da idemo. Još 4 minuta. 4 minuta. Evo ljudi dragi. Jak bi tu smanjili taki porez za profit, tak bi si viděl kolik by tu imali skyscrapers, jako brzo. I bilo bi u Hrvatskoj nebodera, brzo kažeš se. I u Hrvatskoj bi bilo. Ali nekome nije u interesu da Hrvatska bude bogata. Kao da netko namjerno iseljava ljude. Šta možemo? Šta reći, koju poslu porati? To je to. Evo ljudi moji, ovo je skakona nekakva, čovječe, šta je ovo, ej? Što ti vidiš ovo, ha? Desno, ovo je vidiš skakonu. Gdje nam je ići? Još 2 minuta. 2 minuta, dobro. Evo malo da vidite, apropo turizma, na šta liči talijanski gradić zabačeni usred ničega, znači to su Alpe u blizini švicarske granice. Evo da vidite šta je to turizam, jer nama je pojam turizam samo onih par dana u mjeseci u ljeti i to je to.
Ovdje je turizam u Italiji cijelu godinu. Evo, zimi su u Alpama, ljeti su isto na moru. Evo, malo da vidite arhitekturu. Ljudi dolazi nejenom za turizam, ali i za biznis. No? Kak smanjiš porez? Da, ovdje točno dolaze zato jer su i manji nameti ljudi. Ravno samo, jel da? Naravno. Kad imate mjesto neko koji izumire u Hrvatskoj, gdje svake godine sve manje ljudi, vidi jasno ono koji je trend, bilo bi dobro za razmisliti da li zapravo jednostavno smanjiti namete. Da li smanjiti namete, ljudi moji. Evo, još jedna benzinska nam je s lijeve